Pa kad sam kretao, čak i ne, vjerojatno kao je svako muško dite u Splitu, krenio sam sa balunom i onda u nekoj fazi je otac prilomio da je možda bolje da promijenim sport, jer to je u tim mlađim kategorijama izgleda rećemo raznoliko, divlje, puno dice, teško to kontrolirati. Eto onda u nekoj fazi prilomio da je vaterpolo pravi odabir za mene. Vaterpolo mi je nekako posao, ali u tome sam bolji i nogomet mi je taj catchball, to mi je guš hobi, tako da kad god ima slobodnog vremena i kad vaterpolo obaveze dopuste, volim se to. Čak i evo ovdje često skupimo i na igralištu bacimo na balon, tako da je neka ljubav. Pa od dobrih igrača rekao bi ja nisam loš, Srđan Antonijević ga moram spomenuti, on je jako dobar nogometaš, Anđelo Šetka nije loš bio nogomet, to je dio Pejko što igra s menom. Ima dobrih nogometaša, ali ja mislim da to se ovisi o poziciji. Recimo centri su malo nepokretniji, njima je malo teže zbog same kilaže, a nama što smo donekle fit, nama je malo lakše, tako da. Dijete, evo 7,5 mjeseci. Nekako sve slobodno to vrijeme koje nisam na putovanju na treningu posvećeno njoj i moja i od djevojke, mislim to je ljubav naših života, ne znam kako bi to drugčije opisao, jednostavno svi su rekli kad dobiješ dijete shvatit ćeš šta je to, nisam to razumio, sad razumijem šta to znači. Ne, ako šta te pita neće ni blizu bazena, nije to nekakva željan interes, ne bi ja da ide u tom smjeru, već imamo ja i za sad djevojka naravno i žena i želimo se za razliku recimo od tate da malo više bude u školi, na fakultetu i tako dalje, pa za sport ćemo vidjeti, ako ona bude tila nećemo ništa forsirati.